Okay. Yes, Bra, ye caught straight away. Na ya bon komo kakra. Na yenia na naba Kwame Gracious. Akwa akopie mu adakọ jache. Wa ya adwuma pa, adwuma de wa ye bi. Ama bibia atumpon kama ewo mu a. Sisi akasa by next week there. Baby akotoko training, ye be hesem kakra na ye free pitch no so akọ pitch foforo so. Emu nkyeremu te say adom bi adom ye amanyame di adom ne yenya video no abibia de na kwam kama sanso na other facilities a eto dwan so ehun kyeremu nyina so ye de som wo ye nsa ebre ye kọ ewia ye de other stories beto aso nana ba me cheche o mini abibia bokọ video no me sha se mfre na ehyem komo na ase boss player bibia ye bokọ ye starting from free building no na ye mfam wure me nko pitch no so na yahwefo no enya ne clear kama nso ho no. Okay. Immigration TV sports on YouTube. Yaba. Sure. So na tu so hwe de no badu. Ohwe sene project a yedi kan de to yahwefo ne atiefo anim. Mretentre se Krobia Kumasi Asante Kotoko team no ehwe se obetimi esi clubhouse ewo adakojachi na ase no enyina ebeye gym no ereto yahwefo nim se omo de ato ho kakra because ase project no enye kono campaign for ana omo ye but supporters omo come ho bo mo US ana omo ehwe se enema betimi akoyi the Amakrobia Kumasi Asante Kotoko Boboko no and the Friday your room Saturday anasa yehwe se nyankopon eyadman next month and so ede kono mpanyinfo ede omo na de ne omo nema egu fam no be from next month de kono mbe start asanso aba adwuma no ho nti se ohwe video a the Sunday wona gravos a omo de begu ho no egu ho kama obia mesese bi mfa nko ba bia obia mesese bi mfa nko ba bia ne ashorte e wo hono ma me no ka se bi eni ho sisi a eye blocks a omo edibegu hono no eno ana ebi ni ho but se yankopon ya adoma from next month de kono so mbe start here omo ne sa ne ma wi nyina enso ebetimi e di aba na omo start enso e wo nti wo hwe ba bia na level no akwadura omo stop here na be for the past 1 month and some weeks omo intimi enko ho no enche kra omo sanso beba na omo asanso akoho na bibia so atimi ay kamanti ba the James Center any Kotoko clubhouse impeyfo person mo hwe na omo si e wada kojaje na usi from then straight to the training no and as a training pitch no so no na bibia so atimi ay kama team no enche kra omo sanso be back to work na bibia enso atimi ay kama e wo hono nti boss player sa video me de send wa say ana mu nchiremu enso esi etie e wo hono yenko pitch no so yenko pitch no so na yeni pitch no so nkobo ansa na be pitch no so no udi enyi pitch no be sa aba building no yes come what building no questions view but all they say udi enyi busa ansa na yakọ no yenyi the that's here ye current situation meboa ma who plumbing work ni ada ye wo nyina kama yes current senior tie wo ho no cause we try video na am the send dey no senior tie e wo ho no anam dey send dey no okay the current situation yes current one yeah old one be a try dia to da bi and yakwa fa beto so dey bi try ya as of any yes that is Saturday ukọ ha no pa na ukwa no Saturday enene yensa ka de August and the to so Ediasa 30 okay and the dasu gidi ya no pay ya video ya ho adwuma enye fi na yakọ ebi etwa to ho be bosome miensa bi ni na bi na ene ya video na enra Friday ukọ ho nso odi nkan kọ ho normal training o ka say
Omo dwin chen baby eno ben ha. Eno ne men honom. Baby a omo adwino eye ura e friends adakogya ache no. Won so fa ekwan no so obesi highways so na osi kwan no so a. Ana omo adwi esoro ho na akosi de old building na nkomo si ewo honom no. Okay. Akwakosi honom. Ena adekonti a omo ebedwi honom niye ne pa ye se new pitch na omo ebe abebo ana so me train wo so no. Enu nti ana omo bedwi honom. Na omo adwi akwase new pitch no ase ho ayi ho nyina se na be ya supporters no eba omo benya baby agina ahwe training no because say ohwe Kotoko old pitch na baby a buildings no buildings dada na incomplete ye no any nana yo amponsa container house no ye no ahwe nyina supporters meet me gina ni ho nyina ahwe training ekoso. Okay. But baby a new pitch no any old pitch na ewo no emfimfi no ewo se ekwan da ho na ho nyina fu nti ho ni nyina omo twa so omo twi so kama ana pole nachi no omo dwidi nyina. Okay, any audio woni what share pole nachi there yemfa new pitch na enchombe unveiling into so hasi no matwa kon ansa na obeba no na pitch no ene da so ya menua e de amaye nei na yemfa nto anim se na naba kwa gracious ene twaye anadama obema information ni nyina e wo pitch yi ho o ma wie asipo ni ade wo so as of no information me nsa kan na naba kwaji confirmation no e de maye se de aka ene se ene omode board ana se sponsors nche no ma decorate ho na bibia tumi akoso kama nti nanaba yete ye ne yaka se da bi una ye no kwafo kone kohwe ukọ yete say pitch no no atwa amayi eno ana afoforo was play anya for pitch na ana betwa edi ama wo no na ne yete no se ohwe pitch no so a eso da so ye papa enra ye call training na adwumayfo no still omuguso omo ye adwuma enso wo so omu twa so nti ohwe a ase baby afu osoro kakra ana baby omu etwa na omuguso omo don omanya abotre donin kakra se na be yo betime nya ne yi no a level so kama ewo honom nti ohwe send sitie na pitch no omuguso omu twa pitch no so efu omu jama ne fuye ana omu atwa so ana omu di post esisi nti post tu ni nyina omu di esisi egu akire net kama na bitwa baby yahwefo no betimi ahwe ne yie ohwe pitch no so enkyenkyen no it's a concrete bi o no yes enkyenkyen on say yahwefo no kai old report bi a me de ma wona me mom yanti ase se pitch no eso pa so say normal size o yes into omo measure aye no spaces bebree yere ekai enti omo pese adwumayfo no yeso adwuma ensuo ni saa niema no enko ha adwen bebree nti no ana okhwe old one say ya baby na eho nhia mo no aya omo spray omo de shiru nom de spray enchenchen ne ade na nom de spray ho na bet we no mo mpene sa nti dugout no nchen ho no dugout no na concrete na ho na now discuss ho na edri eti dugout no baby a dugout no esi concrete so ana ne opposite baby a supporters meji no so behwe no ehon so sa the one my year adwuma no oma ya ma adwuma na ayefe because pitch na no omo ye ne kase pa omo ye ne kase on say yes
me twa video bi di my ahwefo no abra no omode gravels bi abegu pitch ne nkyɛn achaka kram sɛ okaya yes as a pitch na no baby omotwa concrete no the first the gravels na egu nyinaa and mpanyinfo make decision so no I was so omoye concrete edigu hɔ na ɛma so yɛ fɛ no kɔmbetumi ayɛ designs bi matese omode ayi green carpet ni bi synthetic one no and eba be so okay eba be so wow you know high sense and a corba and a country mineral water ne you can say akaba ko debim THB almost so omo you can say omo yes any idea omo de bebo yi so na ya advertising e wo ho no he said wow nti any science here na ohwe the one fence ne etie na ewa it ombenya spaces bebree di abobo ho no spaces bebree ana wo ye supporter obenya baby bebree nso agina ebra wo ba behwe Kotoko training nti ono kama and the one o camera na dan but e fichiri ani ahwe ne kakra ah we di o hia phone na ba o na yes ebedru awie di na yensa aka yahwefo omo nkasa ho bi get if omo fan che I for did dwumanya problem kakra nti ebi nam kwa so a egodru na ne kine ya I say Saturday Sunday nyame bo aye so nsa kan nti nsuro why nti mo miam fechiri ni ahwe ni kakra because me hwe bai sa fi de mani su breme kra contentem do ya pede be ko slow e kra e be start ya ko slow aha me clear idea enti se etiefo ma me mposo no se etiefo be kai aha pa na me clear idea of the baby a omo yes adi pitchy okay say no ma bobo nhwa bi ho no ma okutwa ma me okay yes and na me kan ho asem no aha na ma me confirmation baby am aposo na dri ese omutu amna bi donko ene ye ka say ebinum kra ka so mo de be synthetic pitch okay yes manya clear vision of it yeah baby am aposo na si aha no e na ama yi but nyame no ma ya pitch no so pa o Eso. Me say the one my no ko betimi abo FA Cup matches wo ho no. He said the be here ne say anke stro ne nchen no. Omi ma dwe so me stance kra ho ebe. Yeah, baby a peja kosro na it see no. Yes. On say ko ni ma dwi ho ni nyina. Ma dwi ase na aka stro no. So mu dwa space kakra. Yes. Ha anti ho no betimi stance kakra dia abo old friend say pitch ni mu. Aha na pool nechi no so no o metimi abo stance wo no e dey abo supported no yes and pitch no so and one thing about it is say pitch no eswemre nti say old one na eso den o manya about say see pitch ni ye nti ehwe say ne supporters players no pen in terms so akwa train was no I know what she and it's almost ready meboa because okay how you ready and on say lines no omu di kan twa lines no omu call South Africa no mu twa lines no e wo so no mo jai e manafu because no mu twa lines na measure your friend is a pitch na omu measure the baby omu hia na ade ni nti mu twa lines no e de 20 say nya ka no say omu sa de omu twa so awie omu twa so wie pe no ma be twa lines no and so they are tum kama and so until from next week e de kwa the team no be start ayi training e wo new picture Krobia Kumasi Asante Kotoko bubuku no and so aye e wa dakoja chend ukudru ha wani beje cause mpanyinfo ye adwuma pa e na ohwe enchenchen na on say bitwa baabi na say to be egu honom to big honom and only omo pipes and then ba so de dura me sha pause no
Yes. Mihu, yeah, mihu, as a drainage, like pipe, I be a bit me their water, no, meboa. Yes. Nti ɛhɔ no, so sɛ wombɛhia sɛ bi this machine, the ɛhyɛ fam yi a epia bɛ nsuo yi, alam definitely no. I'm say honey. Yes. Po nkyɛn mu hɔ pɛɛ n'akyi hɔ. Po ne nkyɛn mu hɔ no, Yes. ebi wɔ hɔ. Ana wobɔ w'anim kakra ba te sɛ wobɛkɔ na line hɔ na ebi nso wɔ hɔ. Nti nya ade apa ka ɛsɛ ijama ne hye because de bia no. Debi. And then I think water so kama. And I think nsuo no water so kama. And on say hwɛ po n'akyi hɔ no asɛ adeɛ bi ɛda po n'akyi hɔ no asɛ dadeɛ bi saa. So obi ɛyɛ ɛnnom de ɔmo de water so no. ɛhyɛ ɛyi na tube na no. Eti ɛno no boa ma nsuo no tumi split. Yes. Nti ɛnyɛ a sɛ pipe kakra bi a no kɛseɛ no ma gya gu so waa saa. No more water bi meboa omo water side ni bi. Yes. Mani na me ya ma bre me gidi sɛ tie for nso abre mo mfa nkyɛ tie for ba ye try say ever some yeah, correct ba mo gini di nti obeye come so two of that and nti obe on inside be kan kyerɛ ya nti obe my correct video but you manage way for the meantime yeah that must sure yeah nti na nwura no unya the test kan say uso mu hweye na yi ne ti say pentima mento anasa say ma hu say line bi kra da ho kama o ma line o the line o ma to line ni bi na yes o don't so pitch ni wa ti say mu dro ne heaviness say kama papa I think say enra mi si so enra mi de mi na si pitch no so okay enra o Thursday me de me na si page no so na yakwa na workers eguso mo eye adwuma ye nem kodi nkomo 1 2 bi o nti no ye na si so and o hwe send ye tie na very nice me mpabo me de hyem kra na e hyem kra pam this is na che say adwuma de o maye because before say o mo be call South Africa no me de card ma o say na maame fu bi te so a o mo 2 weeks yes the ehu hia no mo tutu saa ne mana fim and okwa ade foforo bi enze baba sports de mo we kona enzensa bia wu no enza be 10,000 different but how did come away in this scenario no so see an yen hwese ye champion of champions ni we na say said the men so menya me correspondent bi I know so e kasa fa say omo ye billboard a hodo no ne ade for the sponsorship packages no for the creative purposes no omo ye no wi a na se team no movie ba ha be training na it's likely say the other place na ye training or no so then empanyfo susu bibia fa ho omo hihye ne say omo nya nto ho saa because team no betimi aye training ho ana junior team no so betimi training ho na yesi a ohwe Kotoko team no so a sisi ampo omo group be 3 under 17 ho under 19 ho and then senior team no so e ho no ti omo san so be ye no so ho adwuma and Kotoko free pitch no so na say no ohwe old pitch na ohwe training reports na me dem video am dey send you na pitch no enye bad o omo siesie pitch ni ye pa omo siesie pitch ni ye pa but SSE omo dane friends soil no omo dane ani ase emu odin to also omo dane ani enye nsensan no but soil na emu no also omo mamu ye mere also mamu ye mere omo different soil edigu so nti omo be ye eno so ho adwuma ebra Kotoko team no use the new one na old one so mo ye ho adwuma mo nya mfa nto ho no because owura adakoja aki a old one no be pie so first and so akọ new one so omo gya ne basa na da ho a enye fe and eno so betimi aye adwuma foforo e dia ma team no
Because your first junior team with me train or honor. Aha, with me train in case two or when train at the same time. Won't even say junior team senior team train on the same pitch. Debbie. Obia Ben dear kama. Nothing no more just say or meet me astroturf, artificial turf consult me aka ho no na aboa club no and also the ho update so ba enche kra be rewrem na ye the ho update na so timi da bre ahwefo na edu but old one dey sans be ho adwuma. Okay, Nana, that is the you better say. Let me mean that minim say champion of champions. Any IB training back also. And I say, I mean, what's so acquired? Me sure say no final training. Yeah, Nra, it didn't come out, but me and TSA be around and pay be about 8 o'clock. Be a tin baby shake up kakra. So I'm ready with me a farm on dia. If you say I'm working like that, the near or me go straight to baby no more rest. And I go point out to my give no so I day at was so so yeah, monitor grounds. Now it referee and it didn't come up the bit of Fembiano. Yɛmfa nkame atiefo koraa ti some beko treatment beko sisi a. Thank you so much, my brother. Joa home na yɛbɛbɔ nkɔmmɔ na yɛato aso afiri hɔ. Why? Okay. Okay, and about Kwame Gracious, and I attending Eddie Free Kumasi Asante Kotoko new training picture nay. By next week, you beat me easy, I don't some painting kakra no de my best sure say video footage, na I be all kakra na their chair. Muntia and I brain see so not my boy near peja Eddie Free Bobanum. Thank you so much for trusting and believing in us. Now Kuzwa die na or share the biada. Yes, I can one bar here by another super top notch stories every P also. Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?